тамошобинони азизи телевизиони симои шаҳри панҷакен, ассалому алайкум. албатта аксари мо хуб огаҳӣ дорем ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла ҷумҳурии азизи мо тоҷикистонро бемории коронавирус фаро гирифтааст ва ҳарчанд ки ҳукумати ҷумҳурӣ, ҳукумати вилоят, ҳукумати шаҳри панҷакен кормандони соҳаи тандурустӣ бобати пешгирии ин беморӣ тадбирҳо меандешанд, суҳбатҳо ташкил мекунанд, мутаассифона ҳастанд нафароне ки нисбати ин беморӣ то ҷои бетарифӣ мебаранд, онро нодида мекунанд. пас чӣ бояд кард? дар ин бора мо суҳбате дорем бо тағои муродов набиҷон, муовини роҳбари шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалии тиббии санитарии шаҳри панҷакен оид ба табобат духтури дараҷаи олӣ. табиби муҳтарам, ба ин барнома хуш омадед. марҳамат, сухан ба шумо. чӣ андеша доред бобати ин беморӣ? ассалому алайкум ҳамдиёрони азизу гиромӣ. ман имрӯз дар ин минбар ташриф овардам то ки оиди ҳамин мавзӯи доғи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо шумо суҳбати оддӣ ва омиёна дошта бошам, бидуни фалсафа ё олимии зиёдатӣ. мехоҳам як суҳбати оддии умумӣ дошта бошам. беморӣ ҷомеаи ҷаҳониро дар давоми 2 сол хеле азият карда истодааст ва аз аввал то охир бо кӯмакҳое ки духтурон, табибон ба мардум мерасонанд, беморӣ ки нав ки ҳаст, роҳҳои беҳтаринеша ҷустуҷӯ мекунад ва дар бораи худи ин беморӣ ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ковид меномад, як мамлакат коронавирус меномад, як мамлакати дигар мисол афғонистон куруно меномад, инҳо аз куҷо пайдо шуд, ин беморӣ сабабаш чист, то кай давом мекунад, чӣ нишонаҳо дорад, шумо ҳама хурд то бузурги дунё ва ҳама мардуми моям хурд то бузурга медонанд. мо то ба ҳол роҳҳои пешгирия бо ниқоб пӯшидан, бо дастҳоро шустан, фосилаи иҷтимоиро риоя кардан, гигиенаи шахсию ҷамъиятиро риоя кардан машғул будем. аммо роҳи асосӣ ва ягонаи аз ин беморӣ раҳоӣ ёфтан, ҷомеаро аз ин тоза кардан, як чиз монд. танҳо ин иммунизатсия, ваксинатсия, яъне имкӯбӣ аст. бо ҳама роҳҳои осон аст, душвор аст. ваксинаро дарёфт кардан, ба мардум расондан, бовар кунед, ин кори осон нест. ба ин ниҳоят кӯшишу заҳмати зиёд дар кор аст ва ин худ ба худ пайдо намешавад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, роҳбарияти мо, сарвари муаззами мо бо тамоми кӯшишу маҳорат ҳамаи ҳамин ваксинаро дастрас намуда, чунки ин дар мо истеҳсол намешавад, дастрас намуда ба халқи азизамон пешниҳод кардагӣ. имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон 2 моҳ боз марҳила ба марҳила ваксинатсия, иммунизатсияи мардум идома дорад ва хеле ки гуфтам, роҳи ягонаи беҳтарини аз ин беморӣ халос шудан, ин имкӯбӣ аст аз ин беморӣ. ва мо низ дар шаҳру деҳоти Панҷакен тамоми нуқтаҳои имкӯбиро дар тамоми муассисаҳои шаҳру деҳот ҷобаҷо гузорӣ кардагем ва бе ягон мамонеат, ройгон, бе ягон мамонеат, чӣ ки такрор шавадам, иҷро карда мешавад. фақат танҳо ташрифи шумо дар кор. як нуктаро гуфта мегузарам ки ваксина як мӯҳлат дорад, ё ки дастрас шуд ё нашудаш. ин вобаста ба духтур нест, ин вобаста ба сиёсати давлат аст
و جهانی چالشناکی امروزه را خودتون میدونید. وقتی زانی که واکسن دریافت شد و یک گرفتن در کار، صرفه کردن در کار که مهلتش نگذره و کسانی که باقی موندن و به هر بهانه عقب پرتایی کردن، بعد میبخشیدون گله از خود کنن، چون که در اون لحظه ممکن که ما هم کمک کرده نتوانیم. و از شما احترامانه خواهش دارم که از همین روز سر کرده، از همین دقیقه و ساعت استفاده برید. با نقطه های مرکز های سلامتی دیهات یا شهر، شما همتون درباره که در کجا این نقطه ها جای دارن میدونید، مراجعت کنید. هرچی زودتر و هرچی بروقتر و فکر من باشد تمام کار و بار زندگی که مونده میشد با پس ماند سویه گذاریم به همین مشغول شویم. من و شما هم همجوران عزیز فایده واکسینه مختصر گفته میگذارم. یکم، کسی که واکسینه گرفت بیماری وزنی نمی شود. احتیاج به بیمارخانه بستری شدن نمی کند. اساسی کار فقط به وجود نمی بیاید و مبلغ صرف نمی شود. این چهارمش. به همین چیزهایی که من گفتم به شما 100% کفالت میدم که همین فایده های واکسین همین است. عادی‌تر کرده فهمونیم. وقت زنی که مردم میگویند که واکسین میگیری با بیمار میشوی، درست است. واکسین گرفتید، مبادا بعد از 1 ماه 2 ماه شما به همین ویروس واخوردید، شما بیمار شدید، اما یک بیماری و نمود یک زکام عادی میگذرانید. 2 روز حرارت میکنید، 3 روز خود بیمدار حس میکنید، یگان دارو استفاده نمیبرید. باور کنید یگان دارو استفاده نمیبرید و میخیزید از پی کارتون شد. اگر باوری بخشتر کرده گویم، از تجربه خودم به شما مثال میدارم، از تجربه خودم همچون متخصص. من 1.5 ماه پیش واکسین گرفته بودم، چون که کارمندان توبه که همیشه در درون همین بیماریان با بیماران سر کار دارن تیزتر واکسین کرده بودم. بعد از 1.5 ماه به همین ویروس خیلی که ریایه بود، ریایه بهداشتی بود نبود، من گرفتار شدم و همگی 2 روز حرارت پیدا کردم. 1 روز اول حرارت 38 بود، همگی شده 1 دانه آسپرین استفاده کردم و 3 روز دیگر کمتر بیمار بودم. دیگر خستم از پی کارم شدم، گرچنده که تمام تشخیص های من نشان میداد که من به همین بیماری کووید گرفتار شدم. شما بینید که من نه اذیت کشیدم، نه به بیمارخانه مراجعت کردم، نه یگون دارو استفاده بردگم، یگون خراجات نکردگم. اگر که این همین قدر فایده باشد، آیا این معجزه نیست؟ این معجزه خداوند است. برای اونه که من گپ‌هامو تصدیق کنم، دیروز صحبت داشتیم با امام خطیب مسجد جمعه شهر پنجکین قاری امین جان. با اون که صحبت داشتیم، بعد من در بین صحبت ما سوال دادم: محترم دوملو، آیا همین واکسین در همین حالت معجزه خداوندی هست یا نیست؟ اون که به من جواب دادن البته معجزه است. برای همین ما باید شکر کنیم، برای هر یک معجزه خداوند داشتگی شکرگزار باشیم. ما شکرگزار از اون هستیم که یک دولت آباد، یک سروری معظمی خیرتمندی برای خلق خدمت‌های شایان میکردگی
و همین چیز رو با خدمت و زحمت های اون کس که به ما دسترس کردن برای چی ما باید شکرگزار نباشیم؟ در عرفیت مردمی و فرهنگ و تمدن ما همین خیلی مقال داشتن که شکر نعمت دولتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ما باید به این شکرگزاری کنیم و عجله کنیم که همین هر چیز زودتر استفاده کنیم، جامعه ما رو از این مرض تازه کنیم و خوش و خرسند باشیم، از این محدود کنی ها، از این کرانتین کنی ها آزاد شویم. چون که مردم ما راست گپ از ازل آزاده و آزادی پرست است. من در این روزها اندیشه کردم که اقلا همچون متخصص با شما از دل و جان واقعا چیزهای بوده رو گویم تا که یک خدمتی برای خلقم داشته باشم و مهلتی همین واکسیناسیه که 2 روز است، 3 روز است یا 1 هفته است سربلندانه وجو بیاریم، چون که این قرار حکومت جمهوری است و کسی که قرار حکومت جمهوری و سلامتی مردمی ما رو طرفگیری میکند یا که دستگیری میکند، او وطن دوست است، وطندار است. اون چی که من از تحت دل و بی یگان غرض به شما ابراز داشتم، باور کنید در کدام سطح نباشد من جوابش گفته میتوانم. تشکر دکتر محترم. شما خیلی خوب گفتید درباره غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایام رحمان نسبت به رشد ساحه تندرستی و غمخوری با مردم و اون کس بسیار وقت تاکید میکنند که سلامتی ملت این بویگری دولت است. تشکر خیلی زیاد. متاسفانه امروز بعضی نفران هستند که انا همین نازکی مسئله رو شاید تا جای درک نمیکنند. اوضاعی بر دروغ فهم میکنند گویا که این واکسن هایی که با تاجیکستان وارد شده است اونها یا خیلی فایده آورده نمیتوانند. شما در این باره چه اندیشه دارید؟ یکم اینکه بسیار راست گفتید، یکم اینکه بین واکسینه ها تفریقه یا که عادی که گوییم فرقیت گذاشتن ضرورت نداره. آنها نامشون دیگر است، تاثیرشون بالکل یک خیلی است و با تمامی باوری من گفته گذاشتم که واکسینه یگانه راه خلاصی است و درباره فایدهش گفتم 4 تا اساسی فایدهش نامبر کردم. یکی گفتیم بیماری وزنی نمیشه، دوم گفتیم به بیمارخانه نمیافته، سوم گفتیم از ففت حتمی نگاه میداره و چهارم مبلغ صرف نمیشه. اویو این کم است؟ و فکر من این کم نیست، این برزیاد است. بسنده است. بسنده است. زیرا سخن درباره حیات و ممات میرود. بله. همین خیلی مردم میخواهند شاید فهمند که این واکسینه رو با کیها گذراندن ممکن نیست. بله، واکسینه حاضر من گفتم میگذارم یکم با مادران حامله دار تا حامله اشونه، دوم با مادرانی که با طفلان شیر میدهند تا شیردهشون بس شدن. برابری هر دی این مسئله حل شدن حتما باید گیرن. و درباره بیماری ها باشد، تنها یک بیماری که شخشوی بلندی خون دارد و این دکترانی که در همون جایهاش هستن میدونن که چی توصیه دهند، تنها به همان ممکن نیست. دیگر بیماری ها مثال میگیریم دیابت قند، بیماری فشار بلندی، بیماری های دل، بیماری های مزمن راه های نفس باید از همه پیش گیرن. برای چی؟ وقت زانی که آنها به این بیماری گرفتار شدن تبابتش نهایت مشکل است.
барои ҳамин ин категорияи мардум бояд аз ҳама пеш гиранд. мо аз 18 сола болоро ҳозир фаро гирифта истодаем, аммо ман заруртараша бо пешниҳодтар кардам ки инҳо кӯшиш кунанд баъд сину соли болоиам хеле тезтар гиранд, ҳамон қадар хубтар аст. Ташаккур. Як чиз мехоҳем фаҳмем, мардум имрӯз то он дараҷа ба ниқоб таваҷҷӯҳ надоранд, яъне ҳамин омили пешгирии бемории коронавирусро нодида мегиранд. шумо мана чӣ андеш доред ҳамчун табиби шинохта бо гуфтан ки мо бояд имрӯз ҳам баробари ваксинатсия ҳамчунин истифодаи ниқоб, риояи масофаи иҷтимоӣ дар маъракаҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки мардуми зиёд камтар буданро талқин карда. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед? бале, дуруст гуфтед. ин воситаҳое буд ки мо бояд худро ҳамин беморӣ пешгирӣ кунем то ҳадде ки дорем. ин пешгириҳо бояд то нест шудани ин беморӣ давом дода шавад. шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед дар тамоми расонаҳои хабарӣ, дар манъи телевизион, радио, дига дар телевизион ки мебинем ва ҳама дар хонааш ҳамин чиза дорад, тамоми мамлакат ба мамлакатҳои мутараққӣ ба ҳамин чизро риоя карда мешавад. танҳо мутаассифона дар мо ҳамин чиз нест. агар хотиратон бошад соли гузашта чӣ хел буд? мо соли гузашта дар давоми 2-3 моҳ ҳамин чиза риоя кардем, ҳамин беморӣ аз ҳамин ҷо нест кардем. мутаассифона дар давлатҳои ҳамсоя ки ҳамеша буд, рафту омад ки мо бо ҳамсояҳо дорем, хоҳем нахоҳем ба мо интиқол меёбад. мо ин чизро бояд то даме ки ваксинае ки гирифта тамом кардем, вақте ки ваксина гирифтагӣ шудед, вай ба мо ки зарар расонда наметавонад, дар ҳамон ҳолат метавонем аз ин халосӣ ёбем, аз ин маҳдудиятҳо, аз ин москпӯшиҳо, аз фосилаи иҷтимоӣ риоя кардан. ҳамаи мо ба фикрам аллакай пазмони ба ҳамдигар наздик шудан дорем, ба наздикӣ ба оғӯш гирифтан дорем, ба маъракаҳо рафтан дорем. аммо мутаассифона то мо ин маъракаи ваксинатсия тамом накунем, мо ин бемориро ҳам танҳо бо роҳи эҳтиёт ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хулосаи охирон омада истод ки ваксинаи мкб яъне мекунем, аз ин чиз халос меёбем. дигар роҳ нест. вуҷуд пайдо шудам, ақли солим мегӯяд ки дигар роҳ ба вуҷуд намебиёяд, чунки асри 21 аст. дору барои вирус нест, вуҷуд надорад. он воҳимаҳое ки камтар мардум дар худ доранд, камтар ки бемор шуданд, аз ҳар як табиб яктагӣ маслиҳат мепурсанд, аз ҳар якташ яктагӣ дору мегиранд. агар табиби бечора агар тавсияи дору натиҳад, мегӯянд ин духтур набуда. бовар кунед, то ҳамин ҳолатҳое ҳам шуд. аммо ман дар ҳолати дар таҷрибаи худдагӣ гуфтам ки ман дору истеъмол накардагам. танҳо барои хотири ҳарорати баланди 38 як дона аспирин истифода бурдагам. тамом. ташаккур. албатта мардум имрӯз мехоҳанд ки дар шаҳр дар куҷо ҳамин маъракаи муҳим гузаронида истодааст. албатта на ҳама шояд огеҳ доранд ва дар деҳот мардум бояд ба куҷо муроҷиат кунанд. шумо то ҷое гуфтем, ба ҳар ҳол сарравшантар. бале, дар тамоми деҳотҳо, дар деҳотҳои дурдасттарин нуқтаҳои марказҳои саломатӣ, хонаҳои саломатӣ ҷой дорад. ваксина бурда ҷобаҷо кардагӣ, дастрас шудагӣ, фақат омадан ташрифи мардум ва гирифтанашон. бо огоҳ мекунам ки вай муҳлат дорад. ҳозир ҳамин хел тенденсия рафтост ки агар ваксина дар ин ноҳия ва оҳистагӣ равад, гирифта ба ноҳияи дига дода истоданд ки ҳарчи вай ки мӯъҷиза аст, вай ки неъмат аст, вай ки камёфт аст, пагоҳ хароҷоти вай зиёдтир нашавад ва касе нахоҳад, дигар кас бояд гирад. ин хел ки шуд, агар ин мардуми назди мо оянд, мо чӣ ҷавоб дода метавонем? аз дасти мо ваксина гашта ёфта намебиёяд. мо ҳаққи худам бояд гирем ва сари вақт бояд гирем. дар шаҳр ба куҷо муроҷиат кунем? ба маркази саломатӣ,
و من بینید که ما امروز که جمعه است، نماز جمعه است، رفته با ملوکلون گپ زدن کردیم. یک نقطه در مسجد جامع دیگری که در ایشان خلیفه هستند، در اونجا یک تا نقطه موندیم و در کدام کارخانه هایی که ضروریت داشتن ما علاقه نقطه موندیم. فقط تنها مراجعت شما موندگی است. تشکر که با تلویزیون سیما هم شما اومدید. ما از نام کارمندان البته ایسوری تشکر میکنم که شما ما رو خیلی یک توجه کردید و ما هم امروز واکسن نگرفتیم. دکتر، من از صحبتی ما با آخر میرسد. خیلی میخواستم که بار دیگر با مردم مراجعت کنیم، با آنهایی که امروز هم همین وبای عصر رو نادیده میگیرن، توجه ندارن و با همین آنها البته یک خوف ایجاد میکنن برای دیگران. همدیاران عزیز و مهربان، از شما احترامانه خواهش میکنم و همین رو چیزی که پیش گفته بودم، از دقیقه حاضر ساعتتون روزتون استفاده برید برای دسترس کردن این نعمت که پگاه آیا یافت میشود یا نه. و کسی که دوزه اول گرفت حتما دوزه دوم به مهلت معینش که وقت ذخیره می شود و دوزه دوم به دیگه کس اگر واکسن نرسیدن دادن ممکن نیست. همون وقت شد آورده همون آدمای جیغ زده میگذرونن، آگاه میکنن پیش که برای همین با این تشویش نکنید. با چگونگیش با ضرر نکردن 100% کفالت میدیم که اگر همین باشد جوابش من با شما خودیانه جوابش میگویم. با این فکر نکنید، تنها دسترس کنید تا که جامعه ما سالم باشد، ما از همین غم غربت آزاد شویم. یعنی روحی یگانه خلاصی واکسیناسیون بود و همینطور باید بماند. همینطور میماند، دیگر راه ندارد. تشکر زیاد. تماشاچیان عزیز، ما صحبتی انجام دادیم با نبی جان تقوی مرادوف، معاون راهبر شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طب سانیتری شهر پنجگین اوید به توابت دکتری درجه عالی. دکتر عزیز، برای یک صحبتی که شما اینجا داشته یک جان تشکر. من باور که اون چیزی که شما گفتید، اون چیزی که ما اینجا همراه گفتیم، مردم رو با اندیشه واگذار میکنن. اونا درک میکنن که سخن از حیات و ممات انسان را. تشکر بار دیگر. بسیار رحمت کلان. باز گویم که در آخر که همدیاران عزیز میخواهم که همیشه سربلند باشید، سلامت باشید. خدا کند که به کمک طبیبان نیاز نداشته باشد. من اعلام میکنم که میگن که تن صحت باشد خاطر جمع، دام که لقمان و سکندر از تو کم. یعنی تن صحت گوهر نایاب، ما صاحب همین تن صحت باشیم، این از خود ما وابسته است. تشکر.